I'm the answer to your every cry. Solution for the weary heart. I bring to you good news. Oh glory, hallelujah. Angizazele thuba-ke nalamhla nginibingelele nginemukele esihlokweni sethu serhapsody yamaqiniso. IRhapsody yamaqiniso-ke incwadi yekukholwa yawo onke emalanga siyibhalelwa ngemfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DT. Namhla-ke ngumgcibelo tinge-28 lilanga lekugcina kuyo inyanga yaFebruary. Umfundisi uSipasihloko uthi isekelo tekukholwa kwethu kanye netivumo. Umbhalo lesiwuthola kwekuvula incwadi yabaseKorinte besibili sahluko sesine livesile 13 kufundiseka kanje: njengoba sinemoya lofanako wekukholwa, njengoba kubhaliwe, ngakholwa ngako-ke ngakhuluma, nathi siyakholwa futhi ngako-ke sikhulume. Mayibonga inkosi. Uyaqala-ke umfundisi usifundisa namhla uthi kukholwa akusiko ngetivumo letingenalutho noma ukuphindza nje emagama. Sibonelo, umane uthi ngiyaphila. Akusiko lokhu kwenta ube mlophilile. Nangabe wethembele kuloko, usuke sewente ukholwa kwaba ngemsebenzi. Luhlobo loluthite lomsebenzi wakamoya longalethi imphumela. Uthi-ke mfundisi, nayi indlela lekusebenta ngayo. Umbhalo uthi ngangikholwa futhi ngako-ke ngakhuluma. Ngakho ukucala ngekukholwa sengakakhulumi. Ngusiphi sisekelo lesenta usho ukuthi ngiyaphila? Sisekelo zekukholwa kwethu sikuloko Kristu lesavele akwentile. Igama lenkosi malibonga. Aqhubeke umfundisi athi ngako-ke sizathu lesenta ukuthi uthi ngiyakwala kugula, sikuthi yena sewuvele ukunike impilo ebuNkulunkulu futhi awuvumi kuyiyekela. Kungenandzaba ukuthi udiva njani emtimbeni wakho noma ngabe ngubani lokubuta ukuthi udiva njani. Uthi ngiyaphila ngobe kungekusho kwelivi kunekuphila kwaNkulunkulu kuwe lokungangenelwa kugula, sifo noma ebuthakathaka. Ligama lenkosi malibonga. Kungaleso sizathu lesifanako umemedela ngiyakwala kuphuya ngoba Kristu kwente wanje. Nawufunda incwadi yabaseKorinte besibili sahluko sesiphohlongo livesi lemfica uthi-ke ngobe niyawati umusa wenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi noma yabecebile kodwa ngenxa yenu waba luphuya kuze ukuthi nine ngebuphuya bakhe nicebe. Oh haleluya, ngiyalithanda-ke leli vesi leli. Uyaqhubeka umfundisi uthi kuvuma kwakho akusiyo imitamo yekwenta emaqiniso elivi laNkulunkulu aphatheke empilweni yakho. Kunaloko ukuqinisekisa lokho losekuvele kuliqiniso kuKristu, kanjalo uyamemedela nicebile kuKristu. Oh haleluya. Kukholwa kwethu kuloyo lesinguye kuKristu, loko lesinako kanye neligugu lesinalo kanye nemakhono lesinawo kuye, ngisona sisekelo sekuvuma kwethu. Ukukholwa kwethu kusekelwe emsebentini layenda wayicedza Kristu. Kuvuma kwethu ngako-ke kuyayiveta. Ngetulu kwalokho sinelukhono lekudala tintfo letingakaze tibe khona ngasemuva. Lokhu kukusebenta lokwehlukile kwenteka ngelivi laNkulunkulu lelikhulunywa emlonyeni wakho, ngesiGriki irema. Sagcina-ke umfundisi uthi nawukhuluma ngamoya wakha emaqiniso lamasha, kungaba ngulawo akamoya noma emhlaba. Kodwa nangabe uqinisekisa impilo yakho, impumelelo noma ukunqoba, awukudali kodwa uyakuvuma ukuthi wenda kusebente lokho Kristu lasavele wakwende kwaba kwakho. Ludumo kuNkulunkulu. Haleluya. Asisho umthandazo-ke nalamhla ndawusho emva kwami babe lothandzekako. Ngiyabonga ngekunginika ukuconza. Lokho lokumgogodlambamba wekukholwa.
emave amagcwele emandla ngoba yasekele emsebentini lophelele waKristu. Ngisamemetela livi lakho emaqiniso eliva lami kuKristu, impilo yami, umcebo kanye nekunqoba kwami kuyacubuka futhi kuvele kubonakale egameni laJesu. Amen. Uqhubeka nesifundo lamhla-ke utawufundza incwadi yaFilimoni sahluko secala livesi lesithupha, baseRoma sahluko selishumi nelivesi lelishumi, ufundze-ke kumaHebheru sahluko selishumi nakunye cala ivesi lekucala gcine ivesini lesithathu. Labo-ke labasebenzisa hlelo ukufundza leBhayibheli ngeminyaka munye namhla bafundza incwadi yaMakho sahluko sesiphohlongo livesi le-27 bagcine ivesini le-38 bese bawelela esahlukweni sesithathu lapho khona bataqala evesini lekucala bagcina evesini le-13 bese-ke bafunda incwadi yaNew Mary sahluko sesihlanu nesahluko sesithupha. Kanti-ke nangabe wena usebenzisa hlelo lokufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili namhla ufundza imisebenti yabapostoli sahluko se-22 cala evesini le-11 gcina evesini le-13 bese kuba incwadi yetihlabelelo sahluko se-46 ubeke ugcine esahlukweni se-47. Ligama lenkosi malibongwe. Ngithemba-ke inyanga siyivala kahle ngawo umbhalo werhapsodi yemaqiniso. Ngiyakholwa ukuthi nibusisekile sisawufunza lamuhla. Ngifisela ukuthi ube nelanga lelihle. Inkosi inibusise. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunza nathi incwadi yerhapsodi yemaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.